ljudi, danas ću pokazati kako napraviti novi akaunt. Brawl Starsu, mislim, ne akaunt, nego ovdje gdje niste prijavljeni, da budete prijavljeni. Recimo, ja ovdje nemam maila, nisam prijavljen, na puno sam njih prijavljen, ali na ovaj nisam. Kliknemo register new, continue, ukucam neki svoj mail. Gdje je moj mail? Ukucam ovaj mail. To je, mislim, moj mail. Mislim, bilo koji mail, ali ovo je moj mail. Tako da ovo ja ukucam. Ovaj neki mail, glupavi, ne znam ni ja, meni je glup ovaj mail. Ne, mail.com. Evo ako kliknem na ovu, register, i sad čekate da nam pošalju kod preko maila. Evo sad ću ja malo da čekam. Čekam da dođe mail, ali ne dolazi. Ovaj email kod. Čekam i ne dolazi. Kad dođe kod, zvaću vas, ljudi. Znaš šta sam pogriješio, nisam ukucao mail i poslali su mi kod. Sada vidim gdje mi je taj kod. 516 204. I moram ponovo ulaziti u igricu. Kad dođem do toga, zvaću vas ponovo. Evo ga, tu smo, ukucamo taj kod 516 204. 516 204. Submit. I ok. I continue, kliknite. I onda stavite sliku. Možete čak i izabrati boju. Evo, na primjer, ja ću žuto i continue. Continue. I eto ga. Evo. I kažu da mogu sad dobiti Bizard Barlija. I dobit ću Barlija. Možete dobiti Barlija besplatno samo ako ste prijavljeni. Ne morate čestove uzimati. Samo možete besplatno dobiti Barlija ako ste prijavljeni Wizard i onog običnog. Tako da, nadam se da sam pomogu. Ako jesam, like, subscribe i share. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao, ljudi.